Tinapalabas, nasangpitan ni Jorin dagiti naganak ken kuana, ngagsubsubang. Agingga iti nakita na ti panagkinabil dagitoy. Bimalaet ti baro, ket ditoy anagdamag no anya ti pagapapaanda. Ditoy anaamuan na nga addagayam idi relasyon da Crisilda ken Victor. Ngem impamuspusan ni Chuna ti amin, tapno agtinag ken kuana daytoy. Ket ita papagayam, adtoy tituloy tinobela tayo anapauluan. Siit iti barokong. Anya di kaya tasawan din ang ako kada kayo. Nga inagaw ni Ma'am Chona kada kayo ni Sir Victor. Sigod ka di, nga agayan ayat kayo kin ni Sir Victor, nanang. Kwa anak. Sungbatan niyo ko mati sa lutsud ko. Nagayan ayat kayo kati kin ni Sir Victor. Wala, anak. Anya. Da kami tisigod nga gayan ayat ka ni Victor. Kat nasingad kami mat nga pagayam idi ka ni Chona. Nga, apay nga ron niya isutakin ni Sir Victor iti nagkatuluyan. Gaputan nagbalin akarasaan ni Chona. Anya ti kayat yung asawan. Sinulisog ni Chona ni Victor. Apay asan yung nga inlaban ti ayat yung kankwana. No da kayo ti agin inayat. Gaputan na sikugan ni Victor ni Chona. Anya. No kasta. Medyo rin ti bunga ti panang sulisog ni Ma'am Chona kin ni Sir Victor. Oh, apay nagsangit kayo matananang. Gaputa malagip ko manan tinaglabas. Kas lang na itudok manan ti si iti barukog ko. Nanang. Isardang ta na pagsaritaan tinapalabas mi ni Victor anak. Sumangbay ang tinakaro aliday. No may palagip kanyak tinapalabas. Adon atawan tinapalabas. Manipod panagrakrak ko iti relasyon da Victor kan Criselda. Ngam apay. Apay asa na maiwak si dayta. Tapnog tal na kumamatan ti panunot ko. Malagip ko lakot nga rod tayo ti mami. Naibuhis ti biyag na. Iti kaaldawan ti mismo akalay sabi kini Victor. Hello? Oh. Sino ka? Anya ti bagam? Initap na ti cellphone na. Sino ta jaya lalaki? Hello, Chona. Dominic, ibawa ka kanya kita katrinabak na. Saan? Payada ka di mawaging ka? Ada, boses lalaki. Tempoksi ka, tagapos boses po. Amangan mat no kahit natin makitiksmit king ka. Sasawam. Sa anak ba yung imawawag king ka? Nga magure ka, anya timbagara. Awan. Ngam ko na umawag tumanan. Awan?
Ngam umawag to manan. Sino day diyahe? Tsaka mo, damagag ka di kang kanamok. No kumanarong number, saan na nga ibaga nga umawag tumanan? Siga gidimit. Naundayan apanawan ngagtong-tong-tong tay ti cellphone di nak mabigbig. Ho! Ala, no asino man day jay, urayam ti awag namanin. Kumusta ka, Apaw? Napiksa akon, Lolo. Kan naglunit pa yan dagiti sugat ko. Anya nga raw di ko na ti Dr. Mau. Napankin na sarita ni Nanang. No palubusan da ko na rumwat iti ospital. Sapay ko ba, tapalubusan na kan Apaw. Ta ijay ton balay nga ituloy mo di agpaimbag. Wan nga rod, Lolo. Tani, makasikur nga iti ospital. Lolo, adaman sa lutsuda kada kayo. Anya, ti salud-sudaw. Nabayag ka ti nga gayan ayat dananang ken ni Sir Victor. Ha? Amumaw, anagayan ayat ta. Wan, Lolo, tanadakamat ni Nanang idinagsarsarita dakin ni Ma'am Chona. Ha? Ulag day jay atsuna. Yung uray, nakaramamat. Ha? Nakarma? Anya din nakakarmaan na, Lolo. Nakidnap day di anak na. Abunga ti panang solisog na kinipiktaw. Anya? Wait, Apaw. Nakidnap ti inauna nga anak na tsuna kinipiktaw. Wen. Alagip kon. Naistorya kanyak ni Jurin iti na minsan. Ngada ka no kapsat na ngay nauna. Ngam nakidnap. Ngam, natayan day di nga anak da. Anya? Pagkunaan niyo, Lolo. Nga po takalpasan ti sumagmamano nga aldaw apan nakakidnap na. Adda na pasamag nga uram iti abandonado a balay. Anya ti kayo di asawan. Nakita dagiti pumpiro ti may sa abang kay ti maladaga. Ana iraman ana uram iti dayjay nga abandonado a balay. Anya? Ang kumpirmado ka di nga iso ti anak da Ma'am Chona ken ni Sir Victor? Dayjay abang kay ti malataga, Lolo? Pa-DNA da kumaide. Ngam iti nangipanan dagiti pulis apo ni Raria. Kay di da napupuutan at tinakaw dagiti saan nga am-ammo at tao. Dayjay abang ka iti maladaga, apok. Anya? Ngam nupay saan daan na padiin ay. Kay mamati ti kaaduan, anay di amaladaga anairaman anauram. Kat iso, day di nakidnap nga anak na tsuna, kinpiktaw. Kung nakasan ngay kanitsyo na ti atensyon na yung mawag yung kwa na lalaki. Nga maapa asa na may katiti panunot ko. Nga sinday yung mawag Sino nga tada ito Hello?
Si Kamanen Leon. Anya? Adaramidam ajak magustuhan no jakita di balansikin ka? Jablo ka? Oh! Siyak timang pung ildita saram blok oh! Oh! Salba ka! Tiam mo na nga ta. Kabailan na kabut-but nga na. Ni Jorin, ison ti dimtang. May bas-basi nga magna. Nabartak. Kapaya mas daw kayo nakakita ka niya. Nabartak ka manan. Binumaklabas eh. Kahit kung ay liliwag, dahil tinamuwak may papanakada kayo. Salpakit de. May pangarop. Inagaw yung gayam ni Daddy kanyan ti Criselda. Sanda na pagsarita na itaban ag tanalpasan na naikupin. Na kayo matlang ti kanayon na mangiruangan iti dayta na palabas. Gapi ti amakyo, amapukaw yung mat ni Daddy. Sumardan ka. Nabartak ka. Iso di mo na mo ti sasawam. Yung kakatagpalesan ta maturog ka. Sumot lagaya man napudot ti ulo yung kanayon kanya Auntie Criselda. Taging kayo ta, pag-imulan nyo pala. Sumardan kan ko nakmat. Aga-agaw kayo matgaya, mami. Padat manan. Sumardan kan, Jorin. Saan ka nga sa upay? No sana na kami tinagasawa ka ni Daddy, awan ka kumay ti dito alubog. Elisa, anak. Kuna di doktor, mabalin kan ama discharge dito yung ospital. Makaawid ka matlaan nga ni Jabalay. Ano kas nakat? Pakiasikaso nga ro din atagos dagiti papeles ko arong wanana. Tapno makaawid tayon. Wan, anak. Ada mo awag kada kayo nana. Ni Victor. Kaya't na siguro adamagan, ti maipapan kanya. Sika man ti makisarita kan kuana. Anya? Oh, ato iti cellphone. Sika ti mangsungbat iti awag na. Hello, Uncle Victor? Elisa, sigapat tinasong ti awag ko. Apay, adda ka niyong obraan ni nanang mo. Iba kamlatan na busy ak. Elisa, Ay, ko, Uncle. Busy nga mi ni nanang. Adama-dama nga aramidan na. Iso siya kung ti simong bati ti cellphone na. Adda ka ti pa kayo, Uncle? kahit ko lang nga magmusta ka na kayo dito sa ospital, Elisa. Naimbaga ko, Uncle. Iso ama discharge sakitan. Adia, agpaiso, Elisa. Wanangkal. Arugento ni nanang ay proseso dagiti papeles ko arong mo dito ospital. Oh, nagsaya at discharge na ka dito sa ospital. Sigurado maragsakan ni Doreen. Apaman amamon na. Lakit di Uncle. Kan oray siyak. Nakaragragsak mat. Tarumara kon dito ospital.
Hello? Oh, anya iha. Napana na niya Villaverde, ti pamilya de di abakla? Wan. Nataltal ganda no'y giant ti pagyananta. Wan gayam. Intumat no may alawasan ti hearing ti kaso ngayon pilak kontra kada Criselda kan ti amana. Wan iha. No sandan tumanan ngagpakita, sigurado maabak da iti kaso. Mabalo dadwa kanila kay Damian. Nagpampamayan ti abogado da. Sige nga Rodan. Bye. Victor. Apa nga masidag ka? Aday bagam? Asino di kinasarita mo ti cellphone? Di siya. Ano tinagsaritaan? Saan mo nadabagan? Wangayam. Apay, aday bagam. Ada kaya't kung ipadamag ka. Rimbuarin ni Elisa di ospital. Kasta. Uwan, naimbaganin. Kat, anya ita? Oh, apa anay mayang ka? Malagip ko lang ti kaso na. Ganyan ti pagduruasan ti padang sapsapol dagiti polis iti maatap. Anang paltogan ko na. Ang tultuloy lasta ti panangan anop dati bakla anang ipangpangta idi kini Elisa. Kat patyek, babaen ti reward money. Kit nadadaras da matuntunan. Anak. Nakaawit at matlangin dito balay tayo, nanang. Wen anak, katsapay la kuma. Ta saan ton ang masunutan tinapasamakan ka. Dubloton ti aganat, nanang. Rumbang laang. Tadi pa'y natiliw ti suspect tayo ang mastermind iti pan nakapaltog mo. Ni Attorney Martinez. Sigurado apakasik ng lakit diti kaso yung impila ni Ma'am Chona ti Bagana. Lakit de. Hello, Attorney. Wen, nakasagana kamin kanitatang iti sumaruno a hearing tayo, Attorney. Wen, Attorney, ibagak to. Sige nga, Rod. Bye. Anyat, imbaga ti abogado yun, nanang. Tihiring minton lawas na. Ikarkararat ko. Asapay la kumata mga bak kayo matlang iti kaso yun, nanang. Sakit ti ulo ka. Jorin, iho. Nasaya at nakariing kamitlayan. Sakit ti ulo, Dad. Napalalwak man ang timinom. Kung nakmatken ka, awan tinasaya at nga ibunga ti arak. Amam iho. At dagayang tinapintas nga ipadamagugan ka. Anya na ita, Daddy? Ni Elisa, rimuarin ni di ospital. Agpaiso, Dad? Well, imawagak kadakwada itay. Ket impakaamukan niyak mismo ni Elisa ti panakadischarge na ni di ospital. No, basta, adda nga ruda ni Jibalayda? Ito ay tiniksak ni Criselda. Kalpasan ti may sa oras a panagsarita may kini Elisa. Ket kunana, adda ka ni Jibalayda.
Kaya't ko ang makita kan makasarita ni Elisa. Oh, di mo ko na mapagkaya balay da. Talaga ang mapanak ijay, apaman na makadigusak. Masansanan ti awag kanyak ni Leon. Ket tinaudi ay awag na. Kunana nga da kanujak magustuhan nga aramidan na. Nujak ited ti balansikin kwa na. Ti sinalbag. Diyak ipalubos ngagbaling nga ulad ni Leon. Ambokon ti aramidak. Awagak ni Samson ket pagudas ko. Sakbay nga ulegnak. Victor, papanan man na ni Jorin. Di ang katatibagak. Apay nagtanta na butob ka. Papanan na, di mo ka dinangag ti sa lunsod ko. Kwa, Chona. Di mo ilibak. Sikat nagpakadaan na. Napanin niya balay da Elisa. Manen? Karuruan lang ni Elisa di ospital. Napan manen sinara buti anak mo. Natural. Gaputay ayatin na ni Elisa. Sana mabalinda ito eh. Sino ang tarit yung mga awag? Istorbo. Sige. So bata mo, kapapanang niya talyer ko. Mapang ka lang. Darasam. Masaya at matima dayo. Hello. Pudno ka diti magpagam. Amom? Wano amom no asino ti mastermind? Iti pan nakapapatay na di mami? Anya pa'y dagiti sumarno ama pasama. Gagayem, denggan inton bigat tituloy tinubila tayo ana pauluan. Si iti parurong.